Ndeto ino ekegie Njeri kwihutia kihiko-ini giki kia Muigai na Queen Stacy ni rathi na mbere guterefo guku nenda-ini cia ukinyaniria. Riu Queen Stacy the second wife ni agegia andu guku nenda-ini ni undu uria akiaria ndeto ino igithiaga na mbere thutha wa Njeri kwanika ndeto cikigie kihiko kiu live on air. Queen Stacy onekana kunyururia Njeri live thutha wa Njeri gutariria ndeto ciake na Muigai gugitigana na itumi cia ugikorwo magitigana, aria Njeri aronekanire gukindira ati ndeto ino ya second wife niyo irehete ndeto nditu kihiko-ini kiao miaka mingi, akiuga mbara iyo ni marageretie kurua nayo muno niguo kurunga maundu makigie kihiko kiao. Akiaria ndeto ici Njeri arakorirwo akiuga ati thengia wao na Muigai kugeria gusolve issues ciao maundu ni mararituhire na mararema na aragi choose kwiyegutia thiini wa kihiko kiu, akiuga muthia we arikia gukorwo akiri a single woman. Miario iyo ya Njeri nironekanire gukinyira Queen Stacy uria riu niwe mwene mucii na acokeria Njeri na njira ya njino muno, aria Queen Stacy onekana akiariria Njeri akimukongratulate ni undu wa ugikorwo akiuma thiini wa kihiko kiu. Arakimwira congratulations babe for walking away from toxic marriage, peace is paramount. Miario ya Queen Stacy ni agikorwo kiamukirwo ni fans na njira mwanya kuri na aria magikena ni kuona uria Queen Stacy akiaria no camba muingi muno makimuhurira karuhi ni undu wa gukindira thiini wa mucii ucio na akethera kanya karia riu ni gake akiri o wika. No kuri aria angi matanagikenio ni ndeto ino mahonekana kuingirira Queen Stacy makimwira ati ndaneka wega ni undu wa kwirira ari wiki kahembe ka mutumia ungi. Ni ndeto tutaguterefa makiria tugucikinya hau. Make sure ni ura turn on your notification yaku na uga subscribe niguo hingo ciothe twaikia video ugakinyirwo.